Dobro dan i dobrodošli na još jedan tutorial Hajvanera. Danas ćemo napraviti jedan tutorial za Camtasia Studio. Nije baš neki ekstra tutorial, znači samo jedno odgovor na pitanje. Miloš Velojić. Njega zanima kako da stavi font slova u Camtasia Studio 8. Camtasia Studio 8 nema svoje neke posebne fontove koje treba okolo tražiti i skidat, nego ona koristi bilo koji font koji je instaliran u vašem kompjuteru. Što znači, samo kad idete okolo, skinete font i taj font bi trebao funkcionirati. Stranicu koju ja koristim za font je ova, imat ćete link u deskripciji. Sad čekamo par sekundi da prođe reklama. Skip ad i otvorit će nam se 1001 free fonts. Odmah na početku ćete vidjeti najpopularnije fonte. Ovaj imam 28 days later, jako dobar font. Mene zanima, i sad ovdje imate pod kategorijama, znači 3D, Alien, svakakve stvari. Recimo škola, mene zanima, da vidimo šta možemo naći ovdje. Horror. Ok. Znači stisnem horror i sve što spada pod horror, evo ga, 28 dana poslije, to je po filmu. Sve će mi se ovdje izlistati po redu i kao što vidite, kao što na dno ima puno stranica, znači možete tražiti cijeli dan, izgubiti gledajući sve ove fontove. Koji se meni sviđa ovaj tu, You Murderer. Za skidanje dovoljno je samo skinuti, kliknuti, znači download. Otvorit će se prozor, save file, ok, skine se u roku odmah. I dobit ćete jedan ovakav rar file ili 7 zip file, ovisi koji program koristite. Kliknite da otvorite i unutar tog fajla bit će ovako, ponekad ima i za Mac, znači za Apple usere, ali većinom su samo ovako za Windows. .ttf piše ovdje na kraju. To kliknemo dva put i otvorit će se još jedan prozor. Ovdje mi pokazuje kako taj font izgleda. Ovdje možete vidjeti da li font ima svoje brojeve, kao što vidite ima svoje brojeve, da li ima znakove, znači upitnik minus jednako, sve ove druge znakove, znači sve živo je napravljeno u ovom fontu, znači jako dobar i kvalitetan font. I samo kliknite na install. I font is already installed. Do you want to replace it? Znači ja sam već ovo instalirao. Nebitno, znači samo stisnuti yes. Ajde. Znači samo instalirate i gotovo. Meni je izletilo ovo zato što sam ja već instalirao. I normalno zapamtite kako se zove font da ga možete naći ako ga želite koristiti. Ja ću zatvoriti. Zove se znači You Murderer. Ja ću ovo samo staviti sa strane ovako i sad ću ja otvoriti sebi Camtasia Studio. Evo, pošto sam ja odabrao, znači imamo jedan mali gameplay od, kako se zove, Until Dawn, i njega sam odabrao raditi na njemu i zato sam odabrao horror, font. Ništa, znači kako se edituje video i to vam nemam potrebe ponovno govoriti. Imam nekih 7 minuta videa ovdje. Ok, sada recimo u jednom dijelu ovdje, na primjer, ja želim da izađe font koji god sam ja odabrao i da piše nešto šta ja želim da piše. I idemo na callouts i onda kliknemo ovdje u malu strelicu sa dole i kliknemo na ovo slovo ovdje. I stvorit će nam se ovdje još jedan sloj, kao što vidite ovdje gore. I to je u stvari ovdje će biti taj naš font. I sad ovdje moramo napisati šta želimo napisati. Napisat ćemo Hajvaneri. Ok, znači morate da obavezno uzeti sva slova i onda namjestite. 72 je najveća mjera koju možete dobiti. Napravit ćete da budu onako malo deblja slova i šta je problem? Zato što ovo crno meni treba neka druga boja koja se vidi u tamnom. Sad ćemo ovako neko sivkasto.
I sad font. Font je ovaj dio ovdje što piše Arial, znači to je taj font koji koristim. Znači sa odabranim slovima. Ako nemate odabrana slova, morate ih odabrati. Znači dođete ovako i odaberete ih. I onda idemo, znači Arial font, stisnem tu. Sad, kako se zove ono? Bilo je Y, znači you murderer, Y. Evo ga ovdje. Hoću ovaj font i kao što vidite ovdje se promijenilo. I sada Havaneri stavim gdje god hoću, šta znam. Koliko dugo će to biti, sada da imamo kako će to izgledati. Ja to malo više zoomiram. Koliko će to trajati, kako će... Znači samo će se stvoriti i to je to. Znači ostale gluposti samo mogu da pokazivam, mislim. Znači što se tiče fontova, bilo koji font koji imate u kompjuteru možete koristiti i unutar Camtasije, znači samo dođete ovdje i morate znati koji je font. Znači ovo je neki za grafita, ako se ne varam. Da. A sad će 100% svi tražiti ime. Ok, ime je VILDSTYLE, Wild Style. Ok, ako tražite baš ovaj font morate imati. To je bilo to za ovaj video. Hvala na pitanju koje je bio Miloš Velović. Hvala na pitanju. Odgovor na to pitanje je odrađen. Tutorial je tu. Hvala svima na komentarima, lajkanju, subscribanju i kao uvijek vidimo se u sljedećem tutorialu.